Lawan na kamokro konstituensi. Kani ka konstituensi ka jong pi ka MNCM ya ka konstituensi jong i hado kata-kata. Gilayo ya ka jing syariah no pait ba. Optang jong ka konstituensi ya jong kamokro konstituensi baka jelahi bro kawai. Gidon gibong baka mokro konstituensi ka kata konstituensi ka baka jet pisatam maka por election. Gidon ru ki he saipan. Kibawang lang pikwa banjok election let bet sa makunro na makakunro ka dito constituency ka bakjet pisatam hares mo si banong badon ro kibawang wala pikwa banjok election lalo bidon spa don po let sa makunro constituency but hit lupat ba kumatit kutong kani kamday ka jing sisya kumawang kita kihe saipan haray don kikatukan yangot kumasyam kabu kelapan board na amya constituency menta karo kompet ki brio kidon maha ka MP election beladap kidon kiri orang ba ki bang yangi kinoyalam jo parti VPP hapo mau karo konstituensi ki ong ka parti ka beduk pelet sama karo konstituensi dalam ka pisa kan no bot pila banyo na po mau karo konstituensi ngipendam mildia ka jing duai bangyong ko play try kenrat Mei ya kajing smor ka donot ba kajing mot kajing perkhat ya kajing terang kajing angnot kajing manginget skam pamenumi no yangi wat apreng kata kajing ong kita kiri orang ba bakan mo bode pila banyo kamo kro konstituensi namar kajing ai mensim jo kanong kram konstituensi kamo kro konstituensi kala ai hado arpo 1000 vote napo kamo kro konstituensi hagar ka MP election ka beladap kani kadang namar kajing ai mensim jo kanong konstituensi buat menta kiwe ki konstituensi ru kilayo mensim lang menta kajing syaniak nilayo na prengbon ki konstituensi bang hipat ba jong kebriu hen neutra harai pat ba bae ngi hapken banyai ne ngi jukli na kapor sa kapor bagi kwa ya takinoyalam ki bas kham kanong rem ngi kwa ya kinoyalam ki bayai ne kajing keli ka bagi hapan keli kalong ladang ilong ne am ki kenong kersahan ki bayai ne ladang kinong kersahan ki bas kham kanong rem ngakwa apa nong hang ni larang imlong kinong kersahan ki bas kham kanong rem nginom la aban yo yo nong yalam bas kham kanong rem pat ba bae kasyong hanga ba kasyong happy mantangi jam sa kanila MDC election lani ka election sa KHDC buon na preng kiri ruang ba lani kinong mikmat sa Port District Council ki Joang baka 6 schedule kaday katakaste lani ka atyar jong kajat penriw kajing keli ka hapan keli lani ki hapan pet kolong mano bala penengkam hok ya kan kaste bajak atyar jong kajat penriw dan jen bala penengkam hok ya kan kaste baka atyar jong kajat penriw ngen nomlong kumbangilong menta ngasnau si panong baka district council kalong tangkong kasyatri ka bapay kabamla panyana nakajingter jong slap upya ya kari baka jat benriw kajing tombor jong kipoy wer kipoy hap padbabayet balay ngong kumta baka district council kalong tangkong kasyatri ka bapay katong kaparagraw ko bisipo jong kasik schedule laay bor haka isi lani laay bor ginong mikmat sa district council mantaw yakian Banyada jaga khasi kepati banyada jaga khai kepateng ukon khasi khara Henry Sosi banong la thombor kelapan ban yo piong botu samla utaunang unangang manai nuksa ya pi let na pi po yo do tayo ka makantang tayo ko bat ya kariti ka dostor pet mapi bat bishar hi mapi kadlongot kipoy wer kipoy ha kidoyong gidok pnat kibayo pan syong hapo dukan bat kadlongot kitray muluk kibahapan syong habar dukan kadlongot kipoy wer kipoy ha kibayo pan ritren hapo dukan habat heruslap bat kadlongot kitray muluk kibahapan suri akan dong bat ker katerpar habat heruslap uprea kane kajing tombor yaga khai kapateng ukon khasi khara kabar habedai makajing kiyo jo kamar bam kamar di bon na preng kipat ba kibayot kibong
Kamarbam kamardi ang megalya kakiw, pihapan keli balay. Buon na preng jong kigiong day na marba, bamdon niya ka railway station. Hanay kata kamday tang kadaw, kamday tang kata kadaw, kung penlong mankir kimarbam kimardi. Nanay nuksa yapi, hapo Mizoram, hapo Manipur. Ha Mizoram kidon niya ka railway station, ha Bayrabi, kabadjangay bahana po Aizol. Ha Manipur kimdon niya ka railway station. Kabamot pagkini kimarbam kimardi, kipoy hapo Guwahati. Harapin na pet. Napo Guwahati sa Silong, kaday tang 6 kilometer. Nagguwahati sa Aizol, lani sa Mizoram kaday 6 kilometer. Nagguwahati sa po Manipur kaday 6 kilometer. Henry kamarbam kamarbi kakiw penban, hagan ni kajala kajungi, kabaday tang 6 kilometer na po Guwahati. Kay Kadaw kaday na marbadon kikardop, lani kikardop long kajanabian, jong kake CDC. Batpay babayit, yakanir mo no bahapan siw, day mga bat mapi, namay kimarbang kimardi, ngapan tiyet akidor kabarem. Kabalay, manta don kibakop, kibawang kita ki MDC, ngidon banyadaya kakendaw kasyap, kajingkop, kajong kilong, kumta kajingkop, jong unong risiar, basarang ubawang. Bakat SMCR kajong akan dekat SMCR kapaskem. Handai siteng niat siteng senya. Uwan ukso bat upatar lekhot lengkai kisiat. Kajiaru apo kajalla kajungi. Nantrai pini kani ke video. Joy mai long kami badon cepo border. Iba jauh mat iba dibong. Bakat hang thie kadai kajaka kajonga. Kajakarap kajonga. Handrai ngamdon hok banrap buat akajaka lajong namar lakne no yaka nakajala asa. Hagano karukom baka district council. Lani kita ki MDC ki kop bagi ada yaka khendaw ka siap ukhon kasi. Pajba bayet kani kani kacing lamler. Dai hanga barapi ban bisa. Habay kita na po district council ki kop bat ki ong baka district council kan penek pensa yaka riti ka dostur. Kabawan akmat jongki kadai betang kajat kakhong. Karit kajat kakhong kamday tang kata kariti ka dostur. Kamday tang sibenta jong kariti ka dostur. Ani kamday kajat kakhong kamday kata buang tang kajat kakhong badai kariti ka dostur. Hau khon kasi kharaunget. Bagiwan siya kapartay kung kilambot kilambyang. Iwan haringkat ka hukom. Bangilit hayro nang ngena partay haringkat ka hok kabingila kamay. Kabamot ban kamay ya ka hok. Bat banlehok kadai sibenta kariti kedostur ukhon khasi khara. Henry kini ki MDC kemudian po district council kila klub no ya kani kariti kedostur ban kamay ya kahok bat banlehok. Balay ngong kumta lengba kasi EG report PE ba district council kadon kabamsap kabampong kalabam no ya kariti kedostur ukhon khasi khara ban kamay ya kahok bat banle ya kahok. Tapi pipi gawan siya kamat bantarway na di. Banginso bat penbahaya ka ni kasyatri. Panyada na kajing teru slap upriyaya ka jat benreo. Bat ban manra biyang ya ka ni kariti ka dostor bahakmat jong kasi. Ban kamay ya ka hak bat ban lehok. Bat ban pendo pendam. Ya ka bamsap ka bampong hapo district council. Kajing tungkam sop-sop hapo district council. Lengba kasi EG report ado praplay kilikikam. Oh bagita ki MDC kiyong. Lani ang manifesto jong Kongres nataka NPP rukong wala nang job man penbet ya kajing tungkam kajing kili kalong balik kim penbet yakin ki Hendros nam buladap balik kiliak mala balik kiliak kelut yakin ki Hendros nam ki buladap makwa banong ba omdon ubreu bakham matla apala ki ubreu bakwa matla omdon ubreu bakham kelut apala ki ubreu bakwa kelut depat nabi pihapan pet be pihapan bisa. Ya kalaway jo gikhon samla kung balong baman menta kalaway jo gikhon samla kalong bapoy hak tudu lani bakut jo kakram kapoy dum yong ngit pajbabayit kajing khon nya kani election kamday hapreng kata ka party BBP baru kertong simet kadai hapreng ka party BBP bagi kertong bonmet balay ngong kumta pajbabayit balay ngong kumta
Kaji ako ng kanina election kanina apring Arkenhon, apring ka VPP but barok ki political party. Mamang tang kanina constituency, Henry habarok ki constituency jong ka KHADC but JHADC. Kini ki party kim khuslay. Kim khuslay la job menuru, ki khuslay yo job ka party VPP na mga party VPP kan pendo yang bangsa ka bampong. Pai babi. Ngalay ngay thamula. Ngalay ngay thamula, baka jingkan tho jo kita ke parti long ko kon election ba ardan. Suba ardan ben ban net basta haman la kaji kren ka jongki suba ardan la kom kon election ba ardan. Hang ne constituency le don to bong, baji kon ke election ka daibet ba ardan. Bapli la jen be kon le election le ba ardan ngatrai ngap tepsu kan ja komno. Mentaba be kon election rukan ni kan ni kia kan tho. Repat babe kasyong hanga bat happy. Mentai yodon kita kibawan. Pat babe yodon kita kibawan benong mangidai nak ngidai kita kertong sinet, mengimdai kita ke parti NPP. Kajingi kon nya kena election kadai be apreng ke VPP bat ke parti NPP na makin trailang. Kenapa dapat district council? Mano basyong kalian persa? Yo piong ke UDP ke SSPDP, ke UDP ke SSPDP ke trailang apo ke sarkar. Ta Kongres bakam komiti, kami no sibunai suap banyak kon ke election. Pat babe ngendom dari bansa penbi. Hagane kapor. Kini kiwi ke parti kilong bet akom tu kiwa baret. Ki betul hala lenti. Kito sa kaway ka duriaw. Batat hong ka jongki galong, ban pengam jolok tang ya kaway kaling. Hare pat babe ngaju amru nakapor siya kapor. Baka parti BBP bakinong yalam kiday kita kidiyang bilak. Balay yung kidiyang bilak na makidiyang bilak kiday kibayang scam. Tang makajing kaligalong. Balay udiyang bilak uyang scam. Namarmong doon niya kitiyat kibas scam. Tabamod. Bakini kinong yalam juga parti BBP baka parti BBP. Kinyang scam kung kidiyang bilak. Namarmong doon mapi kibaday kitiyat jong udiyang bilak. Bakpad babaye. Yodon kita ke boong, bangide ki kertong sinet. Yolong kum tu boong, thong tu sola mi ta kasriu. Yodon ke boong, ngade usambay so piang lane usambay so namtra, haba mi so mi du sojo. Bat ba be, wan nom be, om mga kanto, renga kren tanya kajing sisya. Bat ba be, yodon menta ki bawan sapi ka don jong kinong leb ha manong. Kani ka baikot kani ka bay dawai, kani ka bay spo, kani ka bay terpar. Kajengkeli galong, hato bay dongkam bay spo, hato dongkam bay dawai, baykot khun ta sisian sang senam. Nani ginongkam manaw senam. Don ni terwa ungwe urang ba na po mau korong wong. Ani ba kraw por election, kiterwa yang 10,000. Ki ai yang hayeng 10,000. Habakon election, dalipan na karam 4,000 rupiah. Por election 10,000 ki ai habakon election pan 4,000 dakaram rupiah. Depat babaye habatung nunu den so long semo banai ta sisin sansna. Ngakwa banong. Kani kalong ta kajing pente amraw yang aba je pipat babaye. Manginom dai banbi. Ngatarai syane pia thong syane pia risnyang pia rimasi. Kanno jadi snyang arpusan lai 4,000. Kanno ki thiet yubreu senge. Kababun tam san 10,000. Kabamut khanam khamra musnyang ubrang menyubreu. Baiklah baik wan nombe. Barengong ngari kajing pente amraw ngan ai nuksai pi. Don wi breu bopon yang aman sim snamiong ngatsa apo hospital private namar. Badeng wan penyerap lem bede bekan MHIS. La kalera kota MHIS kapel pi haban nang siu kadang bun. Ngasukli ingong balai. Di haban itia hospital private habadon hospital sarkar. Yang naman bampat biang ke hospital sarkar ngihap panitia hospital private habi ang kumtai ang badeng ngaklemut banong bagi doktor kinos hagi hospital sarkar kimpat biang kibiang kilong kibastat kimasyamphang harga infrastructure lane kata ke tarukom sumar kitiar ban sumar kimpat biang hagi hospital sarkar kajingmut jonga kalong bakin ke sarkar kanumpuak pan penbiang ya ke hospital sarkar lalu jen bagi penbiang ke hospital sarkar kipat pak kinumdok kamsuk balit pan ya ke baik dawai na ki MLA ke MDC tapuli dang le kahian arsut namar babalay kikwa ban penlong meraw yo pat ba be kadau ba Afrika kiong kadau ba kabeduk
Nadaong Afrika, kaya bawa ng jimut ka jimut ka jompi. Kaday may kibriw kibadok. Pamyo di masus apet ya kabam na giway. Kajing bakla ka din jong US. Baru Presiden George Bush rong lademit ya kata ulah kubur. Maka jindok apo Afrika day naman jong US. Kajimut jong akong. Ba Afrika, kadoba Afrika, kamday kadoba kabadok. Hari ni kajimut kajimut jong gibriw kabadok. Kabangamot panong galong. Husiar pa ba? Yo pangidang duk hakalok rin yang kamarin yang kadang biang. Bama yung ngidok hakajimut kajing perhat. Wat ay makinte amraw. To penang to penstadi kikon kikti kijongpi. Naka omsep kijongpi. Kanang balasay na lastat kikon kikti kimong. Bangastat na syampang. Namar ka omsep jong imay ipa jonga. Haba pide ya kabut kijongpi. Long ko mapide ya katalong Lana kisyang kikon kikti magkapateng banriw banwan. Daka ay pin-ID iki. Padma abit. Long ki mahusyar. Long ki maatkar, hau pijet ikinong yalang. Kentang yaway haban penkut, ngakwa ban khot ban werepi. Ban ay ka jing kerjaan ya ka parti VPP. Kenang mengila ban wanra ya ka jing kala, hagan ya ka dong kathan, ban ka konstituensi Borokaway. Kublay sibun, kublay siya jarmo.